Mucemanio wa ihinda ritanyihiire mathaa manana uria utabanirio ni atongoria a ngathi ya iguru ngwataniro-ini ya makanitha NCCK uma wa kugeria gwetha kihonia kia Ndugamano ya kiutongoria iria egumeire ngwataniro ino, na thutha wa mucemanio uyu ndumiriri ya Uiguano yarekererio. Ucio ni uhoro media koretwo kigeria kwambararia ta hena ngurani. Gitumi kinene kia mucemanio uyu kiuma ni kwaririria kana mutaratara uria ubatii ni warumirirwo kwamura Chris Kinyanjui ubatii ni kuoya ithenya ria Canon Peter Karanja ehera wabici-ini, na giikaro kia umuthi giakindira Kinyanjui ona thengia wake gukorwo akireganwo nake ni muikariri giti wa kanju ino Timothy Ndambuki. Kinyanjui athuritwo ni NCCK at the executive committee uria katiba itikiritie general secretary ndari role ya gucagura successor bwe mwene. Ona gukiri uguo, amwe a memba aria mauma mucemanio-ini ucio ni monekanire makiuma mbere ya uthirite, na ningi kwaga gwikinyia mucemanio-ini kwa Ndambuki uria maragucania na Karanja gugitiga ciuria nyingi makiria. Chairman hainete apology ya mucemanio wa umuthi. Mucemanio watongorio ni his vice chair na niwe katiba yugite. Ni kurerikanaga ati Canon Karanja ni arendekithitie gatiba ya ngwataniro ino ecenjio icunjĩ imwe cia utongoria niguo kuhe makanitha ma AIC, ACK, PCEA na Methodist hinya hoka ni utongoria wa NCCK, na ona gutuika ngwataniro ino ndina umukania mogaruruku maria magutabanio ni tikirite ati kuna ni kuri na mathenya. The members recognize that there are some gaps in the governance instruments and processes, and it was agreed that this will be addressed at an appropriate time. Ona gutuika ngwataniro ino ya NCCK yugite ati maundu matiganite maria mararehete Ndugamano ni marikitie kuiguithanirio, ni kuronekana ta kuri ona mathenya maria marabatara gutherio na makiria. Handu-ini ha Kameme TV kuma Limuru, kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngojiri.